Badwam TV Badwam Jumade so yada Mamboatman ni team no ase ahosepa wode abrey ene me director Badwam Afisem oboy enum denko ani nyina no yade bie kwan mu ama Faith Homeopathic Hospital wono mo ena no pe yenya wo mo ha ye no bedi nkomo mesiri onyi mfi ha na bibia ya pomudin bia ye tie ne ye ebia na mfa ho ebia na akofo obi ho nti no waka se oh na no afia ne Faith fodi sankomo we ha so ati ase sa na emu aboye ho apomudin de mfa ni agokra wote hu wo ba bia wo behu bibia ka bibia about health bia ye tie ne ye de ntime muaye penifo mu makwaba na bibia aboko de dwumaru akofa ba no ho ye de na Faith dwumafo nyina apomudin wo mo ebeje apomudin no so mo ho ye de de nyame ase Dr. Abigail eni osofo sofo mo aye fe pa musra ne ye dwuma dog anono pe ye hwede nte fe da si bebre anope ya no ama o so no kakra enje akese nso be ma obi biara asame wajebre ehwe apomudin de ehia pa ko so nipa oti ho na hu emfa wana unni apomudin a eni je krampo no unni bi nti abibia ehia ha ye kaka ye ho efa ya apomudin ya metai kaka sabi se onipa wo ho e wo se o study wo o sori anopa fikete so bia kosi anwumra opon wadwuma wo ye ana bibia wo ye bia e wo se otimi study ni peduan se na ebe ya teach ma ubehu ne ntem na enema miensa bia antefe ya tete ye pa sese eye ti se obi o wa de bia complain se na ya se ye ne ya so yo ba obema obi aya se timi ye ne ya ana se bia odwunso a wo se ne bema na ne manim eye ne ya ehyehye no obi nya discharge ti se nsuo before say urine ne beba no ana o toilet kwa mo se nsuo ne fi ne bema na se fi ne manim na aba enye normal so enti se uhu sansunso we nyina se dem ka se study ni peduan uhu pe e wo so uhu se da bibi pese eba ni peduan ana se bibi ekoso ni peduan enti se ba se e wo so de wani ekoche se no ye ka bibi se infection de bia mitia mo se infection yo mo ahoro so STDs no syphilis wom gonorrhea wom chlamydia wom fungal infection yeast infections ne sa ne mani nyina enti o se wan kasa no hu a unim ne ekọ sa ade ne mu bia enti o se ututu mika ekọ Faith ne ye hwehwemu na ye hu ba bia efi because ebia syphilis na so ko treat chlamydia ebekọ from beta C2 enti o se hu the exact cause ansa na ade ne etimi efi ho ama bibi te se obi wa de bia complain se ne chest eye ne ya na reflect ko na chi onya back pains tembia akoma ne bon tenten obi timi ba o to no osu o se dog makoma ofeso obewu but na enya akoma no na enya issue so eti no e bon tenten o sori anopa bi o se no waye week ana se waye mre wadidi kura no o se duane ne ko ne peduane mu dodo kakra bi pe se no ya ne basa waye mre be take time kaka ansa no o se waye active enye no ma didi de nka odidi o se wanije because odidi ame onwaye ode wakoye wadwuma but odidi ewie na waye mre na wada honom kakra ansa no watimi asori a enye sa na o se ko na se gastritis nso ebo nkaye because gastritis na ade a titi ni papa se de akoma ne bebo no ahwe abeka se wonya akoma yare obi beka se doctor me pressure kosro enso na ebe ko mu na emfa pressure ho ba bia na bia gastritis na edi sa adwuma no ana se obi honom a o se ne menses no so the last na American menses eyi atoto before say be yi aba no kran so the na ya se eye no ene bi kra na problem bi so uterus no but unim say bibi say cause wa ma Faith me am fa fide na anhwehwe ni peduani mu te say obi o wa de bi o se menya constipation obi o pause na akoko a etime the constipation eman but enye no nko a to bon se bia o toilet o ye ma edinde toilet ni ntimi ma bia be banana color na ya se gold like bi san ha no se typhoid nso ebo wonkaye enti o so tutu meka na do ani che Faith because typhoid nso ya de a ha ni peduane papa ebe ya onofo ene asa uti awode de bia obenya symptoms un feel free enti sa me ya utie me ana sa me ya wajibre ehwe me Faith yaba ama obi biara ye won fidie wonwaso a ye de enhwehwemu abrebia enti oba ye behwe ni peduani mu nyina fi uti so kosi fom ba bia problem ne ewo bia no
ye be hu e wo se ye hu the root cause of yare na na se ade na eye nipadua ansa na ya start aye hu adwuma na me nka nya mema no ene mema no sa de we etete on papa te se be ma bia nka ehu ye wo sori a e wo so hu se wapomatu no but e bia obesori no na wada wada soda ense se nipadua ne daja o so e bia kwa o se no edika nya ne ansa na wo nipadua no kwa wasori but wo besori no wa feel lazy oda soda enye sa na wo se eye so say the nyankopon ye because ehia omo se omo nipadua na kwa no ba bia say dem zampon so tena ha otai kan o se bo na ba obekata ne ha obeja nani eye no kro nani na pai kra en ha ne bebre se but there was a time the old man be by that was 86 years on ba o ti wheelchair mu nani ma hwe na e bibia wie na ne mane se omo faska wo pidi wa ba obi say doctor omo ko no say dem pa cho omo PSC a nyomo ka nyina mfi omo me mani me de yaden se etesese me sori akọ me nkodo afu doctor me japade na eda form ba se mi ko wo mu kwa na se asori gina so me de anigye ebeko enti ma me hu se eyade a ehia papa enti me so obi wa ye yankra but no hu se ahode no ekọ form kwa enti na se ema na nyansa enko no bi ema nerves no enye weak answer obedu bebu ye hwehwe enye yi enti so saa me ya otie ye tutumika na fo wani che faith bibi e ha obia no oba ye betu ho anamo e de ama saa ene e menko osofo ho no onso nto aso ne my location enti no de can say onso to tie the doctor big kind nya a holistic approach to health so oba faith bibia because they say apomodene they are interconnected organ we ho kan na yakọ kan we say liver ho kan ebedi di so saa ko kan kidney ko fa kuma yare aba ko fa sugar de aba saa ni ma bebrebe nti apomodene no enye isolated organs no obia na obi e wo twaka nti o sori anopa examine yourself ni hu say apomodene a wo de kodae no eno ana wo de asori ana wo sorry yen bibia to chema woni padua so hu ni sana eno be boa because one of the things I say you promote to early detection ade bia ha obi am ye hu ni ntem because ye hu oyawe ni ntem a eye major contributing factor pa e boa ma wa yaresa no etimi wie peye obi ho a obi hu so yare no na e too late ahye no hu anti oba e ka kese no obo but to say company say bambo atrema eye chen yaresa bokiti enti yehu yawe ni ntem na ye bo ho ban na say yehu ni ntem ni esi ano a ema osi kasem kran ka be westi no eso tikra enu enti no ba bia wo bia no say wo hwe anopa ya ye say bra faith homeopathic clinic en kran say ye wo Santa Maria Antieku Junction honoma Santa Maria do hu signboard na we are just some few meters on antika credit from the signboard pe no abedru ashe honum to do nya si Santa Maria pe esa signboard ke si wa just faith homeopathic clinic. The chef didn't na screening all the 36 nerve endings because that 36 nerve endings na you can want some ya bia be ni pedua indication ko ho. And I chef didn't make me prompt say bia in the next 6 months I dey say developing tempani akacho. Oh so ano. Nti no so wan yes na ma yare hwehwe ho de a when be bounce na ye kese obesan abokan so e bi kra na wan say nya ayaresa na o hwehwe no. Eno nti no fa numbers ni sisi 0244 58 3859 0244 58 3859 and I say 0540 710 940. Phone number is 0540 710 940. This is Santa Maria Antieku Junction. So wo for you na wo hwe ya your Landry Managers Road El Poly Junction. Ta kwade fo nyina mo ko Anaje Police Station. Dr. Boatin e wo ha o twen won. So wo bogo sonso a eye old aseda a e wo boga bronsa na chipe Dr. Enoch e wo ho no ma o twen won. Kumase fo nyina de se mo si ahene makokobi 18 mo ho a obo se signboard ke sie pesi wo 18 mo ho no ma a few meters away on antifa signboard no ho a enche kraba ko se hospital no e wo ye se yare bi e ha obi ano o de fabra right now you promote self care say one kasa won ma yare nka wan sa na obeba yare sabia ho because if you mom you said they say every human being be odidi num so home from am every day who accumulate some plastic poisons any contaminants e ko ni peduem WHO 22nd April ya o mabeka
say no the global warming and climate change na conference so bo ni bebre dey aba ye didi yensuo ne ye home mu eno ti no walk freely and my area count once and waba brabe chef di ni na yen screen na ye mo ho bai wapomuden ho hia ye pa iti say the homeopathy so sa area itu ase ye treat symptoms and faith homeopathic clinic for na yete won kan no pay ya run do so wo ma bobo bi so a dodo no am yanka me so for contact no na frɛ wo de kire wo de hawadwon condition na won mo me no won mo ewie ha wo fofo nso wo ye ba ye betwa so